Naimbaga bigat yun, Nana. Ay, naimbaga bigat mo mat, maestra. Ay, oo, Nana. Inak mangisuro dita pagadalan ti ubing. Ay, mangisorsoro ka mat gaya man balasang ka. Oo, Nana. Nabiitak pa'y amang isursuro dito'y pagadalan tayo. Ay, nasayaat mat abalasang ko. Ay, numakita ka kat malagip ko ti anak ko. Kanayon na ka ngamin madakamat, idi at daapay dito'y. Tapay ka no, Nana. Anya ka titi, ibagbaga na may papankaniyak. Ay, nasingpit ka kano, balasang ko. Daytapti, sangkay baga na kaniyak. Unak laki din no, anda basol ko kenkwana, Nana. Ay, naawan. Dandanin samit ka no, sumangpertan. Medyo nabayak nga agpaison manipod iti day di na ude pa nagbakasyon na, Nana. Uwan nga raw na. Sige nga raw din. Amang ano, malataw kan maestra. Almalatan, Nana. Saan da kun nga awagan iti maestra? Apay kumaasaat at maestra ka nga raw. Oray, Nana. Kayat kumatlaang at tinagan ko ti awag tinataangan ngam siya. Sige nga raw din, alma, balasan ko. Sige nga raw, Nana. Labsan kayo pa'y nga raw dito, eh. Ay, nasingpad ka na dayaw ni Alma. Magusto ang nga isuti ang balin nga asawa ni Benjo. May karingata ti anak ko, kat may sa maestra. Kaya't nangatama ti anak ko. Dakamot kayam. Nga maumot na nga kong uor ti Chip. Nangi paradaam? Oh, basic. Aday di siyap. Madi manan. O anya ti masida mabisina. Awan pa'y ator uray ti itid mo paggatang ko. Unay ka ti kastuhin. Mabisinda tao ang pa'y makan. Ano nga rod? Ayan tinapasadamay. Inak gumatang iti sidaan. Ingkatang ko iti pisa ti sinalbaga jeep. Kang kanan na matlaan ti sapul na bulok. Sige, inak nga rod padasan ti umutang ti store. Barang agpautang da iti sardinas. Anya? Sardinas man? Agat sardinas na taon. Nagmanos ni Koste Biag. Baso ko ka din no Koste Biag ta. Sumanao ka kami iti dakas. Saan ka di akarbungam day takas padre di pamilya? Di kag sao iti kasta ata makapasakit ka. Ibagbagak lang mo tiriknak. Kat kasano mo tiriknak masaksakitan. No kayat mo si Kati agaw awer, tasyak tagbiro kiti trabaho. Anyo kumatrabaho katawa mo't nalpas mo? Hostess iti club? No isot masarakan di so? Ang tikas na ka na makangaya ka nagkakasakit ka. Sorry. Bunga lang ti panog ko day. Sana na maulit. Tapno saan ka marigatan? Saan mo anayunan ti anak mo? Umunayin ti may isang anak ta. Sikamat. Sige, sorry ko naklangaro din. Hello, anak. Ay, nagadumot ti simbang patakargaw. Nakadaan ka din, Nana. Ato nga mintintad kanyak ni boss a surplus a piyesa sa tilugan. Segunda mano amin da kita. Numayat pa eh. Awan samot tanti pagikat ka da gitoy. Pinaikabil ko amin iti lining ti pinaaramid mo ang motor shop munto ako nam. Adamat kit din sarana. Adapay kay pawpawit ko, Nanan. Medyo adumananday jay. Agasam ngay na gito'y anak. Wan, Nanan. Mausar kunto da kita. Warta ti pagbalinan da kita, Nanan. Ay, naimbaglaangan ta saan anay lako day taapasit tilote tayo. Ngam no nag-college ka kuma, kapilitan nga inlakok kuma. Nanan, awan parikot no sa anak man na nag-college. Kontento ako niti kasasaad, kan nagteng ko. Wan matkit di Talaga akasta anak ko.
makontento tayo iti adda kada tayo. Wan nanang. O sige nga rodan. Baliwag tumanan ti umawag. Agad anad kayo kumatita. Oray si kamat anak ko. Wan nanang. Sige. Miss you nanang. Bye. Bye anak. Ay, hani alakit din ti anak ko. Gusto mo't kiti ko nana. No siya, kontento ak matan iti nagtan na. Nagpartak nga kilabas ti panawan. Nasa ukanyak ti anak ko, iti naudi ay hawag na. Sumangpat to ka noon, kahit saanin nagsublay. Ay, hagyaman akmat no kasta. Kaya't kumat amakaden na ti anak ko. Sakbay nga ipulang ko, tibukod ko abiyag. Kaslada nagsardang alugan iti badog. Ay, tanawak man. Nagpintasan alugan. Ay, sino nga tati akin lugan? Ay, si kamot gaya man ako. Ay, mahiliw ako naikin ka. Oray siyak nanang. Apay, asaan mo nga impakpaka mo kanyak anak? Kahit kayo asorpresaan nanang. Tapno maikat ti iliw yo. Sakro yun kayo nga isala. Ay, saan anak ko? Ang mga nung maipatanak. Naglagan kayo umat nanang. Nadagdagsan pa'y ti bagbagkatak alandok nga inaldaw. Naruan to'y anak yung agbagkat. Uray at dapay kadwayo abagkatak. Kabailak, nanang. Ay, iba ba nagkarutan anak ko? Mamati akong kan ka. Ay. Aday ta. Ala, aginanaka. Tayo na pa'y agluto iti pagsangwan ta. Saan nanang? Saan kayo ngagluto? Awan ka ta anak ko. Inkirog ko laang tay kilaban itay akinan mikin ulitag mo aborsyaw. Iso ay ha? Ang saan kayo ngagluto? Anya? Ay, anya nga ruti ka ta. Ay, papartikin ang kalmo borsyo tay may saad dumalaga atarakin ka. In kayo kitin agpalas. Ta in tayo mga iti restaurant. Tapno saan kayo ngagluto ka naginaw nanang? Anya? Ayabak ni Uncle Borsyo. Takadwa tayo amapan mangan iti restaurant. Order kayo pa, Uncle. Aray, gusto na ito yung barok. Saan tayo na may boss? Ikat babalkot tayo Yawidan tayo mat ni ante. Kunak nga awisin nyo itay. Ay, saan na nga rin na kaya na? Nasakit ka no tayo tumang na. Sige. Agpa-take out tayo nga rod, inton madamdama. Ay, huwan anak. Namtay saan anata bata kumaro jay arthritis na. Wana nang. Nabali, tag Thanksgiving tayo. Agpapartiak iti baboy. Awisan tayo dagiti karoba. Si kalatan Ay. Wana nang. Agyaman tayo iti apo kadagiti parabor na. Ket i-share tayo mat kadagiti karoba tayo. Ay, naging bagkatawa talaga kanakan kalding kuma. Ay, rabak ko lang. Kat mabalin latamot Uncle. Dahi tati makaayo iti Diyos, Uncle. Ay, huwan kayam anak. Ada malagip ko. Anya dahi tananang. Amom ka day, nga iti pagadalan iti asidig tayo ti pagisursuruan ni Alma. Kasta ka di? Inaktuman sa rumkaran. Kaya't yung ka di ni Alma, para kanyak nanang. Nasingpot mo ni Alma. Natayaw pa Saan akasla kadagita daduma, anangato ti porwada. Hindi pa ilang agad-adal kami, kat nasingpot ni Alma nanang. Nagrana kami iti na minsan iti dalan. Kat iso ti nakaibaga nga iti asidag ti pangisursuruan na. Pasyarak tuman nga rod nanang. Apag iso,
Adda pasarabok kan pa na. Ay. Naggasad ka launay no maasawang baro. Sos, nalakaaya ti makaasawa iti maestra. Ay, nagasad ka launay iti anak mo, kabagay. Kabagay. Nasingpet, kinadayaw latauray no makuna nga dayol tinagdeng na. Saan na analipatan dagiti panursurok ken kuana iti ubing pay kabagay. Ken uray kunam, asa na nakagdang iti nangat-ngatong agpang ti edukasyon na progresyon. Babaan iti panagsaldat na kabagay. Ay, wen. At makikita ko, isunto ti kadaklan ti motor shop dito lugar tayo. Sapay la kumaa. Ken nakita mat, naglawa ti pinaaramid na asyap nanto. Nagadumanin tinargrag abulong ti kay Mito. Sino nga tati sumungat? Nakakalugong ka naka-sunglasses. Kaslada ilinglingit na. Anya ka di jay apo? Anya ti masapul da? Mabalin ka titi sumarungkar, ma'am. Benjo? Madam. Rose kan chocolate para kada kayo. Please? Thank you. Ang gaso. Talo ang red roses. Sapay la kumata magustuhan, ma'am. Ma'am ka dyan. Di mo pa imbaga sumangpad ka. Oh, surprise nga, Rod. Nimbang, tadyak pa'y nakapanang. Ada ko mapapanak ka. Ada ko mapapanak no madamdama. Nagsagat ang labas iti arubayan. Ada ka di date mo ita? Anya date? Asino kumangay ti ka-date ko? O di padam ang manursuro. Ada ka numot kadkadam mangisursuro ang maestro. Ang tala ka man. Adamat asawa amin ti kakadwak ang manursuro. Dahil awan asawa na kat napagklan ang bakla. Uray bakla, tama kasi kugmatlat ta. Na, batin sama tayo terminum Ako rabak ko lang mat Ay, hundayan. Saan ka mo na pinadahanon? Alma, adda pimintas ka mat. Anya anapintas nga ibagbagam ma? Oh, pudno mata. No napintasa, di ad ako man nagaram kanya. Addanton. Anya? Asino ko mama? Coming soon. Anya? Kasano itan, agday ka rin ti anak ta. Masapala ka na yun nga itulod. Kung siyempre, dagiti igatang iti masapsapol na. Sapay kas JTG punak manin. Bulok, karadadaal. Apay no makipasada ka langan. Ay. Nakarkaron na. Takas lang makibingbingayak lang iti masapulan ti maniyok. Ay, kasta. Good. No kumangamin amom ti agtarimaan, tasikat ni mang tarimaan, di pa iso apaggastusan. Ha? Nanginangamin kiti singir da kiti mekaniko ti lugan. Huwag nga rod. Pagmadyan na no agmaniho, adi na mo tagtarimaan. Siya ti makakwarta, salbag kiti. No kwentahan tinapnapan iti shop, gapot pa nagpatpatarimaan mo, nagdakkelan. Kaslamat lang, agbon-bondari ka. Dakdakkel sapay. Ay, agpaisok ako na karkaro, damasukatan na pyesa. Kasano langan ti biyagtan o kastilatan. Ay. Dahito itan tirigat na no sana nakaturpos ta tao iti Adam. Ay, huwag nga rod. Italangan maamiris ko. Naimbagpay ka ni Benjo. Nakarunong tayo jayan, tamano atawin na ni Japan. Kitaan pa lang agpaiso ti biyagan niya. Masino ti mangipagkarot? At ikaklase tayo alalaisin tayo di. Anak kulnet. At dayon tinagteng na. Ito rin ni Alma. Isupay kit din nakaturpos.
Nay, sawan sa pay mo't di anak mo kabagay. Huwag nga raw. Ang mga no na imasan danti nagsasarita kan Maestra Alma. Kasi tinakunak. Nagasat no maasawa na dadya maestra kung nagsingpat ka na bindas pa. Huwag. Idi pa'y laadada iti elementarya aging nga iti high school. Nasingadan. Naimbagman tasan pa yan asawa dadya maestra. Amok pa yan. Impas nagnangamin tinagadal. Tamo mo. Isulaang mati namnamaan dagiti naganakkan ko na makaturpaws. Suwan nga rod. Hanggang kayat nga tamat ni Maestra Alma ni Benjaw. Sos, anya kumabad sa pulon na. Mekaniko lang ti kaanakam kabagay. Wan, mekaniko ngagpaiso. Gamadayon tinagtang na. Kahit mo ka dita, inta pa iti park. Sakbay nga yung tagatangan ti bagbagam agatangan. Okay. Nabaya ka, Jack nagpaspasya. Awang kadwak nagpasya. Oray siyak. Diyak nga may nagpaspasyar ijay. Ta masaya nga na kiti overtime. Nangina ti bayad ti overtime ijay. Duwarod ati kwarta. Saan mo ta? Aramatek amang bangon iti shop ko. Saan ka kadingan, subli? Saanan? Ag for good akon. Talaga? Awan mangimanihar iti shop ko, no? Panawak. Rogyak nga simbolan ti impaw-pawit ko kinanang apye sa tilogan. Agda na kay baga kanya, nga adu ka no ti kinarton nga agsangpot ije balayo. Piyasa ka di amin dagijay? Wen, agdoduma apye sa tilogan. Surplus. Intad ti boss ko. Libre. No, malukatakon ti shop ko, mangalak iti kadwa ka mekaniko. Kastamutan kadagiti ramramit iti shop ko. Aga-asam sikat ti boss iti bukod mo asya. Bareng ano agbaligi. Tapno may kariak iti maysa a maestra. Ha? Sino ka di ang maestra ti sir-sirpatam? No kayat mo, tulungan ka pa'y. Di nak matulungan. Ngam no agwan ka iti bagat. Nakatulong kan iti dakkel kanya. Kasano nga agwanak, katjak mat amo no anya day takunam nga ibagam. Alma. Adda ka di panakaikarik di tapuso? Anya? Adda ka di, Alma. Saan ko pa'y amasungbatan dayta? Ikan na kuma iti panawon ko amang panunot, kan mang tingiting itiriknak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalpasan ti shop mo. Ibunag yu kade ti daduma a pyesa nga da iti sirup ti balay anak. Wan nanang, ibagak kadagiti kakadwak ta ibunag min. Irugimin nga agasimbol. Agasimbol kadilaang ti tamingon yaw. Saan nanang? No adag patarimaan iti logan, tarimaanan mi. Nalaing dagiti nalakakakadwak, tasigod ngam amok ida nanang. Ay, kasta ka di. Ay, ipagimbagan na. Taigid ti kalsada. Wan nanang, kanalawa ti parkingan. Naimbaglakit din na saan anay lako. No, at madadaola na lugan. Nalakalaan ti pangipananda. Wan nanang. May mayat no saan unay anangin na ti singir mo. Tapno ado ti agbalin a parokyana Amo yun nanang, kastama ti planok. Napintas a serbisyo. Ngam saan unay anangina. Husto ka, anak ko. Mabalinan ti manglokat into no may alawas, nanang. Adamatan business permit ko. Manipod iti munisipyo. Nasaya at no kasta, anak ko. Tanarigat no, paisaran tukit din ni Mayor no awan permit mo. Wan, nanang. Naimuntar matan dagiti ramramit iti panagtarimaan iti lugan.
Adaman ka barbaro nagtartariman ti lugan. Kahit nadamag ko, amayat ka no ti serbisyo na. Ken saan ka no anangina ti singirda. Di so ti pangipan namin tilugan mo no madadaalan man Eta nga ron ti planok. Kayat ko apadasen no agpay sumit lang nga mayat. Iso ngamin katimbaga ti kadwa ka driver. No kumada kwarta, ta iparepair mo amin ang dadaal na. Pasok ka tamtap na ang bayag. Kanayon lakit din nga madadaal. Nakilmat ngamin ti magastos no pa-overhaul ko. Dandani pa yawan maitod mo ama pasadaam. Namamaminsan di pa nakatarimaan na, kan matarimaan na nasayaat. Siguro mabayag ka saan kanto nagpa-repair. Yan ang nagadumot namin ti pampasahero a jeep. Ada pa yan dagiti taxi dito eh. Awan salat ta. Agpay sutay kunada, ano awan adal mo. Nakakaasi ti biyag mo. Saan mo nga ipalagip na ita? Diyak kaya talagipen. Agpada ta payamat nga ron na kinagura tinadakkel ta. Uwan nga rod. Daita ti pagsaksakitan tinakam ko. Ngamaon maaramidak, ta syakmat lang amin tinagbasol. Uray siyak. Ang nalpasen. Kasanon ti biyag ta? Agnanayon ka dilatan na kastoy ta. Saan tapay nga nakapagkasar gapot kaawan kwarta. Nagpartakmet at dimor as ti talyer mo, anak. Nagadumot ti nakapila nga agura iti panakariper ti lugan da. Tapno sa nunay ang mabayagan nga aguray ti parokyano nanang. Mga alak pa iti kakadwak ng agtarimaan. Agnayo na kiti mekaniko, kas kada helper. Ay, may mayat sang agpaiso, anak. Mangipatakderak pa iti branch na asyap, tapno may mayat. Adakan kada ita, anak. Kanayot ngamin nga ado ti umay dito siya. Mga alak kadagiti eksperto nanang. Auto electrician, para overhaul, kan under chassis mechanic. Ay, kasdi kada. Tano anya ti dadal ti lugan, at dalat ta expert amang kita. Malaksi diti panang supervise ko. Agasem da ita. Asino ti mangipagaro. Amagtang mo ti kastoy anak ko. Uray kinamikaniko laang tinaturpos mo. Nagpartak ti panagduras ti motor shop ni Binjo. Huwag nga rod kabagay. Agasum dayta. Nagnayon pa iti trabahador na. Huwag. Ay sos. Talaga ang naggasat na unay. Naimbaglaangan ta. Naan-anusan na kan kinaykayat na dayta a kursaw. Kunaan na nga ron ede. Isulaang ti kay batugan ti utek na. Saan matgayam adagiti laang masirip ti akturas. Ay, adda iti tao na ita, kura. Adamot na iti masirip ka na nga ito tinagteng na nga adal. Ang nagbanagdamot ang mangurkurangas. Makitam na itangay. Pumayak man mang disturbo, Madam Alma. Pasensya. Ngam no mang disturbo ti panggap mo. Ladingita. Saan nga rodan? Agpasyarak ko nakmanlaangan. Bidot manan. Ah? Saan matapagpasyaran ti balay mi? Ijay kumaparke, ah. Anya nga rod ti mabalin nga aramidan dito balayo. Rabak ko lang. Umay ka, taagluto ak iti meriendata. Oh, saan mat nga umay agmerienda ti umay ko aramidan dito balayo? No awan ti aramidam. Mapantalangan agmerienda iti restaurant. May mayat manan. Kun kunaklaan mo ti agluto. Awan ka di ti iluto ka merienda. Amo ka, iso nga inunaan kan. Tapno saan kan nga agluto. Nakaadutan. Mapantangarudan ta, mabisin ako. Mabisin ka? Ay nalipatak mat gayam ti wallet ko. Awan paggatang ta. Adamat kwartak dito eh. Siya kunti mang bayad iti kanenta. Si kanto matinton maminsan. Talaga? Mangrabraba kakadi. Adda ka di ti wallet ko. Amok Nakitak mat nga da nakabulsa di talikuda. Ay, nalaing ka talaga. May kariyak ka di kan ka, Alma? Kasano may kari ti kayat mo asawan.
Amo, ngamom ti kahit ko asawan. Saan ko na masapol nga ibuksilan? Mapantakit din. Ang mga ibabawik pa iti iruruarta. Anya? Oo na ya. Sige, oray kat addan. Nagpintas matan jay kaas-assemble alukan, anak. Anya ka di ti Maris ti Corsonada yun, nanang? Jay man Maris Asol. Ay, nagpintas. Ni, agpada tamad gaya mi ti Corsonada, nanang. No kayat yo, saan kon nga ilako day jay? Ison ti pan nakalugan tayo. Malaksi diti ginatang ko asikon han aban. Idi sangsangpet ko. Saan matakas ti kayat ko asawan barog? Ah? Magustuhak ti Maris akulay na. Ngam sayang no saan mo nga ilako. Dakkel ti mapaglakwa mi jay. Saan, nanang? Talaga na simbol day para kada tayo. Jay to daddo mati ilako tayo. Oh, hin kayo man kidi, agpalas tayo tayo makimisa. Ay, uwan man anak ko. Kan dagasan tayo matan ni Alma. Takadwa tayo ang makimisa. Ha? Ay, katuwan mabiit lang nga raw. Hello? Nakalagip ka man ni Mawag? Papan kami makimisa kan, nanang. No makimisa ka, tagasanda ka dito balayo. Nakarubwata kon. Tama pa anak ko mamat. Umay kayo ka din? Juan, umay kami. Umay na kadagasan. Sige, taagorayak nga ro dito irwar. Bye! Okay, bye. Saan kung samag na mapagkadkadan ni Benjo? Saan ko ang mabalin nga alilawan? Kan ulbudan ti bagik. Agayatak kan Benjo. Saan laangan akas na singit agayam? Ngam iso ti ipit-pitik to'y puso. Nagmayat magtaylukan anak ko. Jay dadto maapaglugan kat kaslamay saltek ti kutit no lasong-lasong ti dalat. Ay, daytoy kat saan mat. Ay, nagmayat. Aramid di anak yo dayto, nanang. Ay, naglaing kamot tin anak. Ay, kunak no saan ko ang magtang dayto, nanang. Karkaro, idi ka na yung dakalaison ti kadalag. Ngam gapo ta nagpursigi ka. Di moras kamatlaan. Un nga rod, nanang. Jak ipagarup, amadaan na kiti talyer kan trabahador. Saan kan akas asete kan namurang tilupot mo akas idi anak. Ay na, adong aminan ti trabahador mo. Kabagis, inarim nga tan ni Benjo ni Maestra Alma. Ay, saan ko lang nga amo? Nagkapo yan, no di na paila na ibaga tirik nana. Sa bagay mo't kadi Sigod damot anasing at di may baga na lata kumamalt. Saan na apang panunutan ti estados na itibiyag? Tano panunutan anya? Uray na babalaang ti adal ni Benjo. Adayon, tinagting na kabagay. Ay, huwag matkit di Adon, ti abakin na adi-adal kan masirib ako nada. Ay, agpaisuday ta. Tay ko nagarod, ay sus, manmano ti makaasawa iti maestra. Anak, naibagam ka din ti riknam kan Maestra Alma. Wan, nanang. Ngam ko, nana, nga ikakitigunddaway na amang tingiting itirik, nana. Ay, kita ang anak ko. Ang mga no adama kauna. Awan samot ti agdat-daton kan kuana. Kasano nga amo? Bambantayam ka day. Anya ka di ti mayat nga aramidan. Tapno mapatin nagtirik na ti may sa babae, nanang. Ibagam lata ti marikrik na. No ada pa nagayat kan ka ti babae, sana masapol nga dapay aramidam.
Basta ipakitam, anapudno ka kan kuana. Nabayagan na nagpudno akin ko, ana. Ngam, masapol nga isaganak ti amin. Tapnosan kami itong agrigat. Karkaro no danton anak mi, nanang. Ay, pasong pay Ang mga no iti ko panangisagsaganam ti amin, kat damakaw na. Ay, kasanaon. Saan ko nga ipalubos, nanang? Ay ayatak ni Alma. Kat aramidak amin nakabalak. Tapno ayatan na. Ayun, anak ko. Ikatum day tabain-bain. Nakarkaro no damakaw na kini Maestra Alma. Apa yan napartik ka man ng Diego? Ay, inawis dak lang ti barkada, Silya. Kadyak ida na pagkidkidan. Ada ka din na pasadaan? Napan kami nga rod naghapi-hapi, kadyak nakapasada. Ikasano nga rod itahan. Agsingsingiran ti akin kuko iti balay pagiganan tayo. Nya nga ititid ko. Ay kay bagam to ngagbayad tayon to no adda may gasatan na kwarta. Kawan nga rod. Nya nga ititid mo. Lalaki din na yan. Kanayon na na kastoy. Kanayon nga awan kwarta. Agpeso ka diti kunada ano na ilunod ti may sa atao kat narigat na makalungaw. Amok pa yan. Siguro Kumanipod nagsikog ka kat kanayo narigat. Ay, Nagkasang bibiyag tayo. Dagiti andak ta. Kasanon. Kasanon ti panagadal da iti high school. Saan da ka din na makapag-college? Jack mo. Kastoy gayam ti biyag tinasapa ng asawa nga awampay adal na. Kaya't kung ti sumuko nga kasanon ti anak ta. Saan ka nagdanag? Bayam ta padasak ti mapanagpakpakasikan pa, ha? Sige. Uray siyak. Bareng agbaliw ti riknada no makita dati apo ko da. Lalakong matgayam ti may sa alugan na assemble mo, anak. Nanang, nabit pa yan alpas. Nalakon na dagos. At dapay nag-order, nanang. Kahit da kano ti aramid tayo. Ay, nagswerte kan, anak ko. Manipod at daday taasyap mo. Kasla naglakat isisarek ti kwartam. Unay kat nanangan. Magustuhan siguro ti tattao ti serbisyo. Iso akay kayat da ditoy. Iso nga ron nga ibagak anaswerte ka. Ngam naswerte ka kumano maasawa mo ni Alma. Medyo malakayan kan baraw. Sige. Bayan nyo. Tainton malpas ti trabaho. Hinakpasyaran ni Alma. Ayun Saan mo't mabalin nga inkapasyaran ita? Ta sigurado nga da iti pagadalan. Sige nanang. Tayo nakidya pagadalan. Tadandanin ti irorwarda. Nagsukunan. Tayo tulod ko iji balayda. Ay, sige anak. Inka nga ruda. Pudno gayam tinadamag ko Sikat akin ko iti da ito kadakkala ng motor shop dito yung lugar tayo. Saan ba, Diego? Kat saan ka na madanagan iti lugan mo? Da kami ti mga overhaul. Awan pa'y pagbayad ko, Bencho. Saan mo panunutan da ita? Siya kung ti makam mo. Naging bagkan nga uray kas dito inararamid midi. Saan kalata nagbalbaliw? Nasingpet kan napakumbaba kalata. Amom Diego, awan mo trumba nga ipangasko. Tatawak lang. Naging bagkaunay, Bencho. Iso a progresong tibiyag mo. Kababayan pa'y kankwanan. Among kadi nga uray hulugak kanun ti serbisyo na. Kasta? Katilaan kanun tangdan dagiti tao na ang mga ramid ti bayadak. Ala, kababay na talagan. Among nagtidawa kati dispensar kankwana. Lipaten tayong tinapalabas. Kanisupay kiti tinagyaman Anya? Nagyaman kan ka? Awan silya. Tano saan kano nga iti dayjay nga inararamid ta? Saan nagpursigi?
Naggasatakit din. Tanay kariak di tapusong. Alma. Nasingfat ka na imbag kaunay. Kat saan ang narigat nga ayatan tikaskan ka? Nga uray. Kinamikaniko lang tinalpas ko. Saan apagrukudan dayta? Tapnong may kariti may sa tao. Ti kapatkan, kat ti kinasudi ti ayat ang nagtaod iti kaunggan na. I love you so much, Alma, honey. Semi, Benjo, honey. So, mabalin ka din na pagsaritaan ta? Ti pa nagkasarta? Aniya? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.